Kanti abantu abaningi balokhu bemphakamisele njalo izandla u-Ayanda Msweli bebonga bencuncoza kuye bephinde bebonge nakuzakhamuzi zaseNingizimu Afrika ngokusungula inkonzo yebhakede. Lokhu kuze emveni kokuba namhlanje kade kunomcimbi wokunikezela ngokusemthethweni ugogo waseMondlo isikhisi endlu yakhe asakhelwe yiwe Ayanda Msweli kanye nenkonzo yebhakede lapho khona bekucelakala khona abantu ukuthi bafake isivivaneni o-R10 babo nalokho kusuka othandweni ukuze bamakhele indlu phinde inkonzo yebhakede iphakamele abanye nabanye imeni zabo. Buko uhle TV nakama video sicaphunela wona ezinkundleni zokuxhumana osuku lanamhlanje esomiso esikhulu kwaphela umbilo omhlophe kwasanibilo obomvu sasinesizathu sokuhlupheka wawuthi uthi sihluphekile kuthiwa sihlushwa ukuthi bekune drought yango 83 kwaphela umbila omhlophe kwasala umbilo obomvu sasinesizathu mawungathatha fast forward uze manje uyibuza ukuthi yini manje sihluphekelaani manje into edala ukuthi sihlupheke yazini asikasithatha isinqumo singabantu ukuthi asakufuna ukuhlupheka. Uma singathatha isinqumo sithi asisafuna ukuhlupheka sizokwenza into enje. Akaze siye kuhulumeni akho government department la. Human settlement akekho la. DSD akekho la. Asibasolve futhi asinankinga nabo. Kodwa singabantu sithe sisonke Africa, sisonke South Africa, sisonke KZN asidonethele na mama simsize. Ama policies abekiwe kuhulumeni asebekwe ngendlela ukuthi ngathi iwona acindezela abantu ethe khona ama resources ikhona yonke into ukhona umuntu ophethe kodwa uthi umuntu ucindezelekile ungathi ugogo ulala endlini ewele ngaphakathi kodwa sikhona singabantu into ke sizoyenza silwa nani nokuhlukumezeka kwabantu silwa nokupha sizosebenzisa yini ukuvuselela ubuntu ibhakede iyona method imethodology esisebenzayo ukuvuselela ubuntu so cela ningilekelele koGidolo umama uyawasha lapha washojini abaqothulile uzoba washa iyona into na support ngako nje namajini la funa awawashe ngikuqanga ngeke wathenga ama Avalon ngikuqanga lamajini uyena ungithengelayo thengela ukuthi sise eAfrica asibonge kakhulu kubantu baseAfrica o R10 enisinike bona sawenza umehluko uma sesisuka la sicela baba uNcumalo qinisekisa ukuthi siyayithola iEastern Cape ngoba isurplus esalela angazi usekhona beku 100,000 imali bisele kwaphoqa sekufuna sithenge la ngaphakathi into esiyithengile mhlawumbe sesele no30 sathenga la ngaphakathi into esingakwazi ukuyithenga indaba ye-catering kudla asikwazi amani phuma la umuntu uzogwinya amathe akhe ahambe kude Ndokunyama into emqoka sizojabula nomama sonke sizojabula nomama okuncane okusele lo 30,000 mawusele sihamba naso eEastern Cape sokwenza neEastern Cape eBizana isibhedlela inkosi Albert ibenze operation zalwe ngane engamawele zihlangene ngesisu zihlangene ngezibindi mase beqedile ibe successful ioperation yakho omunye wodokotela wasethi uyacela ukuthi ngiyochecka ekhaya ukuthi simo sinjani ngoba lezi zingane ngeke ihlale kunoma yiphi condition mangithi ngiyafika ukuthi ngeke ihlale lezi zingane kule condition ngoba zidinga isimo esingcono kakhulu kulesi simo esikusona so ngase ngithi okay sizoshifta ngoba befana basiyokwakha usiso lapha kwamhlaba yalingana uhamba ngamadolo
Hikonyane